9 harften turgan söz yaşırılgan bunda. Bu nindi söz sizge? Şuşunu aşıklarga kirek bulaşak. +8. Üstüne koyarga yarı, şunday yok. Hazır men 8 karta alırga tegishmi? Ayya. Yo'q, endi durust tugul bu. Durust. Menim 3 kina qolgan edi bitni har. To'xta. Yo'q. Anda yursak bit. U bit mana bulay oshi, qizim. Biz ana hozir bilasizmi biz ani xaylakargina ishlaymiz. Mana bulay beramiz. Biz ani osharga. Qizlar, hozir kimga da bo'lsa birimni berir uchun biz aydaga soniq. Hem sonagan vaqtda kimda qola, shunga birim o'targa kerak bo'lacak. Zifa masalan aytadi, tilasan endi bir son ayt. 17. 17 ayda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Zifa qoldi. Zifa demak birimni o'tashak, Azifa o'zigina qoldi ekan. Demak, anga yordamga kim kelar har vaqtda da? Apa. Opasi. Siz ikkingiz birim o'targa tegish bo'lasiz. Men sizga bir birim hazırladim. Endi oldanoq qarag'iz ali. Mana bunda bizning harflar. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 harfdan turgan söz yashirilgan bunda. Bu nindi söz sizga? Şuşunu aşıklarga kerak bulaşak. O'ylag'iz ali. Siz o'ylag'iz. Siz o'ylagan orada biz esenlashamiz. Bizning televizor qarovchilar bilan esanmisiz? Sağmısız do'stlar? Shiratdagi Ati ham men topshiruvida sizni ko'ruvimizga cheksiz shodmiz. Bugunda biz turli birimlardan turgan topshiruvimizni birgalashib o'tkazib jibaramiz. Ya, nindi de bo'lsa uylar barmı? Nindi so'zlar qo'yib qaradingiz? Birinchisi. Bu ko'plik sondagi so'z. Ko'plik. Ayy, ko'plik bo'lsa, demak, ol Ortamda ler qo'shimchasi. lar bo'lirga mumkin, yo'qsa lar bo'lirga mumkin. Lar, durust. Lekin bunda o harfi yo'q, shunga ko'ra ler bo'lar. Durust, aybat. Hozir endi tip so'zin topirga da shunga lar deganni istab qo'yirga kerak. Aybat. Sizga joylaroq bo'lsin uchun men ani ayda mana bu l hem r'ni olib qo'yam. Mana jini ayda bunda qo'ydik. Men bilam. Bilasan? Ayya. Aytib qarali. Janliklar. Durust! Jigiz aydagiz janliklarni, Zifa aydagiz. J harfi eng birinchi janliklar deb boshlanadi. Zifa topsin, Zifa galaktik. Zifa topsin. Harfi. Sen Zifa malla? Ayya. Aydali, janliklar. Bu nindi harf? Harfi yopishtirib qo'ydik. Anlari. Nindi harf? Jan N harfi. Durust. Bunda yaqinroq qo'y, siymay olaysan. Jan, anlari N'dan so'ng L, durust. Yaqinroq qo'y. L, anlari janliklar. Lari bor. Mana bunda. Nindi harf? Ler. Opa bo'lish? Janliklar. Durust! Afarin qizlarga. Bu birimni siz o'ngishligina jingib chiqdingiz. Hozir sizdan nindira bo'lsa birim. Ati, biz sana bir o'yin hazırladık. Ana biz yolda öğrendik. Anapıda. Ol onu deb atalar. Kart o'yini ne bu? Ayyan, ana Zifada bile. Bilesin bit? Ayyan. Hazır öğretimiz. Bütün kişiye başta 7'şer kart alışırlar. Mesela
Сен маны бұлғаттың ба саңай бәтлі? Бұлғатқан едім. Ярар. 2, 3. Мұнда бигерек көп карт. Мұнда бек көп. 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7. 7. Болды. Қазір. Біз башта көрсетіп ойнаймыз. Көрсетіп? Ең башта. Мәселен, мен әләкті зәңгер, сары карталар. Менде де бар. Плюс 4 деген. Мен ада. Қайрын ішілбіз, кім үйрей? Мұнан алабыз бір карт. Yok. Қайын. Колодадан. Ой, тағын. Сәртағын бір тапқыр. Yok. Антыларына ярамы көйерға. Мәселен, қызыл жейділі. Жейді, Бірінші айда әті башласын. Сен қызыл карта қоя аласың. Мәселен, 8, 2... Менікі. Ненде сан тілесен? Қызылға қызылғына бара. Қызылға қызыл қойдым. Аннары, мәселен, айда мен ерем. Менде yok, көрәсіз ме? Айда бұлайға ерегенде, сағат Ярар, айда. тіллері бойынша. Зифа алайса? Сен нәрсе ерейсің? Зифада yok. Қызылда yok. 2. Сары ikili, яки ешіл, зәңгер ikili болса, аны да көйерға ярай. Аның бар міне? Сары ikili. Бұл плюс. Бұл 2 карта оларға деген сөз. Қотлаулы екен бұл. Ярар, айда Зифаның бар ма, yok ма? Yok, Зифаның шуңа көрі ол мұна мұндыны қоя. Хамыл айты ала тілесен ендетіз. Аның мұна 2 сарысы бар, 2 зәңгері, 2 ешілі, һәм 1 зәңгері. Сен енден айтасың, Зифа? Мен сары. Сары де. Ол сарыны қоямын яғада? Yok, анары мен ерем. Сен қоясың. Мен мәселен сеңа блок қоям. Сен ермейсің. Зифаға көш. Шәб екен, рахмет. Ярар, Зифа ерем. Ол меңа 2 карта аларға деп айтам. Мен алам 2 карта. Плюс 2 болса, сен демек 2 карта аласың. Мен 2 карта алдым. Алдың, һәм сенің yok мұнда қойырға. Yok. Қазір мен қоям. Мен қоя алмаймын, мен алдым. Анары сен. Сен қоя алмайсың. Менің бар. 4. Міне сарыны қойдым. Зифа анарым. 9. Міне көрдіңіз, менің зәңгер 9-лы бар. Мен қоям. Зәңгер 9-лы. Менің де 9-лы бар зәңгер. Менің 9-лы болмаса да, мен бет бұлай қоя алам. Шулай yok болса, міне шундай yok. Зәңгер 9, һәм тағын бір зәңгер 9. Сен шуны қоясың, һәм тағын бір карта қоя аласың әлі. Міне. Алай болады. Кім тезірек картты сын аты бітірі, шол жеңуші ме? Айда тезірек. Менің 3 кені қалды. Зифа. Менің 4. Зифа сен? Сен 4 қойдың ма? Жоқ, мен қойдым. Жоқ, ана әті қойды Зифа. Анары ері. Плюс 4. Плюс 8. Үстіне қойырға яры, шунды yok. Қазір мен 8 карта аларға тегіш ме? Жоқ, енді дұрыс түгіл бұл. Дұрыс, 2. Менің 3 кені қалған еді бейтін қар. 7 картадан башылаған едім қазір. Біз әлі Зифа білән үйде ойнағанда. 11 карта болды менің қазір. 16 карта алған едік. 16. Мен 16-ны. Анары мен намда yazılған бет. Қазір мен қоямын. Зәңгер, ешіл, сары. Мен түсейні айтам. Мәселен, мен зәңгердім. Чөнки менде зәңгерлер көп. Анары сен ермейсің, Зифаға көші. Чөнки сен алдың. Айда Зифа сен? Зәңгер дейді апа. Зәңгер дедім. 5 ярар. Анары мен қойым әлі мен... Сен Зифа бұл ойында жеңгенің бар ма? Кімне жеңдің? Кімдер біле ойнағанда кімне жеңдің соң? Апаны жеңгенің бар тағын кімне? Әлі жеңген едің қатырлайсың? Білмеймін. Так, маны кім қойды зәңгеріне? Мен. Сен қойдың. Қазір мен зәңгерге зәңгер қой алам, әйбет? Яйсе, шунды yok, 0 болған башқаны. Менің андайлары yok, демек мен мұны ғана қоям. Мұны қоям екен мен? Зифа ермей. Зифа ермей. Сен ерейсің. Мен ерем. Мен қоям 8. 8, менің мұнымда 8 бар. Мен мұны қызылға алыштырдым. Мен мұны ешілге алыштырдым. Ешілге алыштырды. Сен. Мен ерем. Ала яры айтырғамда мәселен сенің болмаса. Уна. Ересің deyip. Bir kartı қалғаш, оны дейерген керек. Шықыра керек. 8. Қазір мен мұны қоям да Зифаны ертмәске тейішмейді. Чүнки аның біреугіне қалды. Молодец. Так, сен плюс 4 қоясы келмей. Қызым ғафойд. Оп. Вот, қазір Зифа ерейін. Қазір Зифа ерейін, мен ерей алмайым деген сөз. Зифа жеңді. Жоқ, сен ерей алмайсың деген сөз түгіл. Біз мұна бұлай барған едік. Қазір керісінше барамыз. Хан Зифа
Қуя. Қойды. Зифа қойдыра, Зифа жеңуші. Әйе. Шын көңілден құтлайбыз сізні, Зифа Зульфатовны. Бұл жеңулерге нешік ирештігіз? Әйтігіз әлі. Бұл дәрежелерге нешік ирештігіз сіз? Бұл ойында жеңір үшін нәрсе ішлерге керек? Әйт әлі. Картаны бітірге. Картаны бітірге керек. Картаны тезірек бітіру үшін нәрселер ішлерге керек? Ерірге керек. Йөрергә керек. Баш белән уйлап йөрергә керек, шулаймы? Көндәшеңнең нинди карта бар микән дип уйларга керек, шулай бит? Яхшы, кызыклы уен, башны эшләтә торган уен. Без бала вакытта мондый унулар юк иде. Без инде әтиләрнең картларын алып, шәлдереп, шул картлар белән уйныйдырык. Таза кояш дигән уен уйныйдырык. Аннары бар иде безнең бура дигән уен бар иде. Аннары бар иде кәҗә дигән уен. Бар, менә шундай төрле уеннар бар иде безнең. Без таза кояшны беләбез, безгә өйрәтте. Таза кояшны? Менә бит. Менә бит әле белүчеләр бар икән, иптәшләр. Өлкәннәр дә балаларга шушындай картлар белән уеннарны өйрәтергә мөмкин. Әлбәттә инде карт уенын начар уен дип әйтсәләр дә, ул элегелектән начар дип әйткәннәр ни өчен? Чөнки күп кеше шул картта акчага уйнаган һәм шуның аркасында инде күп кенә бурычларга баткан очраклар да бар. Бу очракта бу уны уены ул хәтерне яхшырта торган һәм инде стратегик уен дип әйтер идем мин. Кызлар, рәхмәт сезгә бу уен өчен. Миңа чыннан да бик ошады һәм калганнарга да бу уен ошагандыр дип ышанып калабыз. Күп уеннарны без инде хәзер өстәл уеннарын онытып барабыз. Чөнки алар бүгенге көндә смартфон, гаджетларда бар һәм аларны без шуннан уйныйбыз. Бит аны тутып карау, аны менә шулай итеп алып күчерү, аны гаджетлар алыштыра алмый. Мин сезгә бүген шашка уенын тәкъдим итәм. Бу инде борынгы уен, без моны бала вакытта уйный торган идек. Сезнең дә уйнаганыгыз бар, беләсез аны. Бит һәр вакыттагыча кемнәр башлый? Аклар башлый. Без башлыйбыз, кызым. Әйдә без икәү бүген. Әйдә, апага каршы уйныйбыз. Без йөрибез менә булай. Мин йөрим менә булай. Мин дәвам итәм үз йөришемне менә булай. Мин булай. Мин алайса менә монда кирип качам. Мин булай барам. Яхшы. Хәзер мин барачакмын. Әйдә шулай булсын. Мин барам. Менә булай. Син миңа куркыныч тудырасың инде шулай итеп, әйме? Хәзер әгәр дә мин монда йөрсәм, хәзер тукта, тавышым хәзер. Дөрес, син аннары монда кирип утырасың бит әле. Ну, шулай әйтмичә булмый. Әйдә, ярар. Зифа синең кебек, синеңчә йөри. Дөрес капладың син, әйме, бу моны ашамасын өчен. Менә апа монда кирде хәзер. Хәзер апа монда кирде. Хәзер без кайда йөрибез? Без йөрибез менә монда. Ярар. Йөрегез. Монда йөр. Шунда кирип качтың. Хәзер тукта. Юк. Анда йөрсәк бит. Ул бит менә булай ашый, кызым. Без аны хәзер беләсеңме, без аны хәйләкәр генә эшлибез. Менә булай бирәбез без аңа ашарга. Ул хәзер безне ашый. Ашарга тиеш була. Бу уенда Беләм. юк, мин ашамыйм дип әйтеп булмый. Әгәр дә куелган икән, ашарга тиеш. Күрдеңме, ул монда ашады? Хәзер без аның хоп икесен ашадык. Менә хәзер апа йөри. Бу бик кызыклы һәм баш белән гади генә караганда гади уен сыман. Ләкин монда стратегия. Ярар, кызым, әйдә синеңчә булсын, шулай куеп карыйк.
Менә монда йөрисең. Башка шараң юк. Хоп. Ням иттек без. Дервишне. Һәм Зифа белән безнең тирән уйлап, шушы уенны стратегиялар алып, уйнау нәтиҗәсендә җиңүгә иреште Зиннурова Зифа һәм Зиннурова Зөлфәт. Зиннурова түгел бит, Зиннуров. Әйбәтләп әйт. Җиңүгә иреште Зиннурова Зифа һәм Зиннуров Зөлфәт. Дөрес. Ура, иптәшләр. Ура. Менә шундый уен. Күңелең төшмәдеме? Юк. Чөнки бу уен гына шулай бит. Уен уйнаганда иң мөһиме җиңелә белергә кирәк, шулай бит? Һәм аның өчен еларга Рәкми. Дөрес. Хәзер инстаминут. Башкалар нәрсәләр кыланам икән? Карабыз әле. Менә Зәлия, сез бит яратмыйсыз, әйме? Әгәр дә без нинди дә булса төрле шигырьләр ятлыйбыз, аннан соң әкиятләр булырга мөмкин, яисә ниндидер җырлар, бит. Менә яратмыйсыз бит инде, юк, ятлыйсы килми, катнашасы килми. Ләкин без аларны ни өчен ятлыйбыз, кабатлыйбыз? Чөнки без төрле бәйгеләрдә катнашабыз, бит. Һәм әти-әниләр балаларның төрле бәйгеләрдә катнашуын телибез. Ни өчен кирәк бу бәйгеләр? Әйт әле менә. Бала өчен әлеге бәйге, конкурслар, ярышлар ни өчен кирәк дип уйлыйсың? Хәтер кирәк. Хәтерне яхшырта дип әйтәм. Хәтерне Яхшы тагын. Аннары дипломнарын күбрәк була. Дипломнар күбрәк була. Ә менә ул дипломнар нәрсә бирәсең? Дипломнар ярар, ансы инде син катнашканга бирәләр, бит. Беренче урын, икенче урын булырга мөмкин, нидер бүләкләрдә булырга мөмкин, шулай бит. Ә менә шушы бәйгеләрдә катнашу ул алга таба тагыдан ныграк тырышырга этәргеч бирәме? Бирә. Бирә. Мәсәлән, син катнаштың Курайда, шулай бит? Курай буенча конкурста катнаштың, син ниндидер урын алдың, диплом алдың, һәм шуннан соң синең теләк уяндымы тагы да катнашырга? Уянда. Эшләвең әти-әниең өчен булса, өйрәнүең кем өчен? Өйрәнүең үзең өчен. Дөрес, үзең өчен. Иптәшләр, бәйгеләрдә катнашыйк, актив катнашыйк дип әйтәсе килә. Чөнки ул баланың үсешенә зур йогынты ясый. Уңышлар һәрберегезгә дә төрле бәйгеләрдә. Шулай дип әти һәм мин тапшыруның чираттагы чыгарылышы да ахырына якынлашты. Бу безнең киңәшләрне колагына салып куйды. Кем иң беренче чиратта? Ул да булса безнең Зифабыз. Ул китте бәйгегә әзерләнергә. Шигырь ятлыйм дидеме, әллә җыр дидеме шунда? Кыскасы, борын астыннан гына нәрсәдер мыр килеп әзерләнә каядыр. Ә без сезгә дә зур уңышлар теләп саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр Сау булыгыз!